Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u an kublay phi baru kini kilong ki khubor bam ta kasni. Umentri rang ba konrat ki sangma ulet chayo tura ban ai kublay Christmas chiki pat ba tura. Sngin kong umentri rang ba ka jila Meghalaya u konrat ki sangma hakini kasni ulali jingo chayo tura ban ai kublay Christmas chiki pat ba bat ban sam ka jinge shimbenta ringkat bat ki pat ba kathan. Ha ke jingnet jingo jong u mentri rang ba ulai kendu badia keren bat bongot kibriu kenthop ye kibriu kibren jingduna ha kamen ne especially abel ha ke jingya keren wei na kibriu ula kerpat yu mentri rang ba unyara ban thiet benta ya kijuti hadien kan ye ukon rat ke sangma hi daladi ulai alam ye uta ubriu shakawi kedukan bat ulat hiet ye kijuti ban ai ha Om tang kata ndai kawai kalong kemiru kala kerpat yu mentri rang ba banya rap ya ka banthit ya ka sweater na ka benta ka khun kan thei jongka badru iki juti na ka benta jongka hi mentri rang ba ula pdiang ye kani ka jingkerpat bat ula penbiang ya bro artli kum kadak jongka jingyaram bat jingya benta lang ha kani ka por Christmas kani ka jingle jingo jong mentri rang ba kala pau ya ka mensium jingyarap jingya snowden bat ka jingya dei jan hap den ka sarkar bat pa ham tam hakani ka por ba ka perthei ka rakhi ya ka jingmen jong ka Christmas normal juta po pump kumlarang berat po come here. Lama tak lama mak main gini ya. Main gini. Darung beri. Oh, cecet deh. Aru nono na minta coba pina. Pina kan ko. Dress ko mah jacket ko mah. Jacket ko kena pina. Ya, cuma jacket ko sana nih. Nono nih. Ha? Manak namin ko ba nang yan ah. Para ko ba jacket sa top ko ba. Christmas na? May ko rakin. Tangan mong na, tangan mo dito. May ko na skin. Ha? Shoe. May nang ni size ra ba ito? Ay, na magito shoe din na. Ay, borok ko na. Kalang ito sa lang skin. Ha? Siga. 뭐 독한다고 생각하고 누나가 있는 게 미니 남아고 라고 이게 Ya, kang Dari baru ni cuma. Ha? 바로 바로 Ini gini. Christmas kit matnya. Kalian ah. May git ko de, git mo sa ko. Git mo sa kana ko. Alat. Expert. 이젠 아파가지고 이제 이제 짠나 Eh, bisok. Del bisok. Ya ada. Oh, ini. Chief Minister ako salam kayo nga daw. Ang babang. Oh, thank you, sir. Nga ako grow namin itong sa masa ko din. Hindi ba man? Hindi, may kumakan na skin na. Daman yung pas. Daw ka na po daw. Sumayon akan po. Ano ka pa sumayon? Ano may kuma April po daw. Ito na. Christmas na. Tadi nakali lang yan. Brief at brief. Aron nangyari yung susunod na po again.
insulin ko din ang dawan. Angat ang bridge rin ako din. 너들 메코 아가나 스치 먹나? 그렇지 않아? 스치. 야, 이거 만들 거 같아, 만들 거 같아. Hindi ka mga saro eh. Dapat lagi bazalo ram ni sana harap itu ini menang na mai ko barang jangi tangan sulko lakian na 원, 메코 전체 좀 메코. Bina mau program Meko. sama aku kita lihat lagi dia. 너나 비야 말고 운전. 내가 한번 메코 나 아가나 스치. 마이 촐고. ini jangi tangan sulko na 원 봐. 메코 전체 좀 ang nakan bo, janap ko. dukhan lang Ha? dukhan marang Dukan na plapano, sungo. sungo Sungo na dukan takira sa janap may na. sungo jabe no jura lang no may barang no 수라랑 어디 바라라나데 제가 간티누 가요 남아 줘봐. 내가 장성한테 기억 남았긴 하나. 송어 어디. 야, 니 말고 컨택 동안. away dumasap 내가 이 컨택을 쳐야 되겠네. 우리 컨택 넘버 주세요. 나이 모바일 넘버 건서. 지금 나는 크리스마스 잡으면 뉴얼 잡으면 하나 넘버 갖게 하는 거 같네. 나는 지금 두칸 넘버 넣었어. phone number ko 매만 쓰는 거? 괜히. 네. Barat mas sama. 야, 아비, 얘네. 너는 나네. Yes, better. 네? Ya, babang sele chicken Please don't tell it. bagi kita 아이고 바로 쳐다보나. 네? 네. 네, 미쳐라. 아. 아. 네, 보시. 네. 내가 한번 네, 네. Neko? Oh. Na personal. Ako na may contact. Tungan ako yung sani ba chini number dong ba number tunga. Ne number na. 6033 6033. 08 9770 충분히 앞에. 충분히 가서. 60 33 33 08 9 Number 5 या 6 होगा शायद. दिखाइए पंप शू दिखाइए. What is a pump shoe actually? This kind of shoes. Flat one. Flat one. हाँ बिना बर्फ बने. Bira na nalo may ko baka pa po. इधर भी जूता. number 5 ko kanana sir Normal juta po. Pump shoe. As you also know that this is the Tura supermarket, and this was built during late P.S. Sangma's time, and we have recently sanctioned 16 crore project for street lights as well as beautification of this particular supermarket, which is a very iconic supermarket in Tura. So this will be done very soon. So I hope that by next Christmas we will see a decent amount of facelift on this very iconic supermarket. We have come to Tura Bazaar today, 23rd of December, just to feel the festive season, to see the people shopping and buying stuff for Christmas. So I thought it's a great idea to just look around and be around. Thank you.